Pamiarsa pawahan kasus COVID-19 nasional kantos tanggal 3 siki Januari warsa kalih tali kalih likur kauningin tedun yening sayhang ring rahina sedurung nyani inggih punika kantos roras talian diri. Rau mangkin wilangan ipun wenten dase talian diri. Kantos tanggal 3 siki Januari warsa kalih tali kalih likur, keuningin pasien kena mawawah sayhang ring wilangan kasus anyar, inggih punika 3 talian diri. Indik pasien padem sangkaning COVID-19 keuningin tedun, sayhang ring rahina sedurungnya ni, wantah plekutus diri. Anut ring data Kementerian Kesehatan, pawawah kasus COVID-19 kantos dasetali nanggu 100 ulung dasa 5 diri. Dados nyani wilangan ipun wenten ngelangkungin petang yuta diri. Asapun diketaler, pasien sanekena wilanganipun wenten 3 tali nanggu sata sia diri. Raris pasien padem keuningin 17 diri, dadosnyane wilangan kumulatif ipun nyantos 3,3% selami pandemi 5 kering bulan Maret warsa kali tali kali dasa. Ngeninin pasien COVID-19 sanikantun kerawat, wenten langkungan 6 dasa tali diri, utawi siki koma kalih persen. Raris suspek wenten langkungan ulung tali diri. Dia Dewi Balipos, Muningayang.